Orofo anape onyame sunsun onyame bambo emra wo so. Onyame sunsun onyame bambo emra wo so dia na ha attention TV. Ha attention TV dia. Na ne yaka so ne obo ekidon. University Foundation. Na University Foundation so ni dia. Na efia asumdwe ba kope ewum na mu orofo anape mamika se binchiro. Ka kwan aban yeye. Na ukita ka ofa so se abanya yade eso betutu dia o se aban mo no homodene orofo bi kura mi ka kwan no aban afa de ka mfa so bio minu mienu ene asi nkiti asi abro ene beyi o ya dwenem ye kofa banchire brode ya ne ya ka ne ten ne ye de ba orofo ma mi kan tro se ne na odwen adwen papa ma obi a o kire ya ketua ne betua wo ka so odwen bone so dia musi abone na eba betua oka enti mepese wankasa obeka kire wo kra se ne am ye enye no awurade mfa ncheme na emu so ko bia samachi ya obisu ni mu udio usu obi dross sabi asen na wa hwe odi ye hye nantem ana wa hwe odi ye hye woto orofo ahunidie enwie pe onipa ho because notie ena awurade edi boy na se no chine urade de boy dia na ha ya Tvgh TV me pese video a me betena se wo se ne odifo train bi simanim train esimanim na train esimanim nso de me pa cho hwade we ni fotin we susu menkenso no me pa cho me no be ka bambo ho asemu isusu ade enim me no be ka bambo ho asem Ejorofo chepere tobo ase ampre wo so di fo atena se back to back ebe hihim se mako na ezu se mako woni so be chiu ene wo chete me be ka wasem a me kan ya se ne asem ne tie bonza asem ne no kora pa na papa ikan na wo susu de yesunsum nsam muhu mi sa che orofo matrasi ache because ye ko nwire maka petro ye ntimi ya to inti enne onyame de ade be yeda na hintade e de kire me sunsum ye de kire me se odifo ko akoya de fa kire wiase nyina se we ye pampo na pampo ni a me pa cho shase ba o ma ho ban yo po mo ho ban woni bambo nti e na ama wo nyama ayebasa orofo o hwe me nsa ni fa so a nyame ba the friend say Isaac e ma me ti o de man no Isaac na ene ne birthday na next year the birthday dia Isaac to happy birthday mano na happy birthday is so dia to a me voice nye de e bia no so nim e bia kwa no be ma shata enwum so that say say timinya shata wale enwum na muni mi say shata so dia all the boys love shata but akoye say sisi an say me ka say on to shata enwum muni YouTube mra yetimi monwum wo ho nti e ba na kwa ba Isaac akwa ba na ho te sen achonyame adom me ho ye pa ho ye eneso so mate se e your birthday na birthday dia Tvgh TV ebisa how old are you? Macho 23 years ni nyankopon ni wadi ni yi o hwe the past na o hwe na se nyame ni wadi ni yi pa na nyankopon nyame ayi bia ma enti me pese wo be kasa kakra a kire nua no no na bofo na adwuma ba na wo ye macho me electrician usua na wawie macho usua electrician no ye wo difference o na wen bi na wo ye no macho ye lines work ye say house wiring lines work ene bom company ni this ya macho AK jazz na jazz ni eden aso de wa jazz e boya la we macho de bi aso de bi ene ne we bia macho e say meche na kope ni dia de utimi chirizi because etiefo na adofo hwe e bia obi pese o mama djuma na ye de modo nama ana o master nama betudwa na e bia obi ehunu o pese o ma djuma se mo ye lines work mo ye high tension mo si transformers na AK jazz no e den na AK no so ye ana master bit ma kire macho ande je se me master na bit me akire ana bit ma kire ana e beja o na mo me pese o ka bi ka krabi na afi me nya kwa cheche madofo ene be tifiri jawo na utimi eko didi kan no mechi me master Enoch
I mean sure na pa baby o ono na ja kakra odi ye kono odi eba ne enseti me koya no ye to so mienu so ma me nche madam for chinchila chinchila baby a obi a nche akese ye komo na de to so mi ensam de aseda kese ebe mu onyankopon fi se na asem kire ne se da krokra ni mfi apem ne mpohwe mfi bibribe a akọ ababetu me ende asem da so meti ase a de meka nyina ne se me de radiase to the radiase radia bia ma me pa ai bia ma me de radiase 23 years is not small 23 years small orofo o se wanya 23 years ne o de radiase o chichi adofo bi ne na adofo bi na me pa che o ma me wura fi ma me me pa che wura fi ma o ma me no papa tiase me pa che me ma me tiase me papa na entiase o free no ene me sorry but o ma me chia o ma me chia na say enti akese pa ankoma me ma me bro Elizabeth baby a obi a me chia o ya na odi nyema ankaba agugurushi market nyame nka ho ukọ na o ma yemu nyina nyakopon nka ho onfa nko no nfa mbra wow asasi so bitimi ka se chia ma me na ne fere why ade se otimi ka se me ma me de anka efi akurase ba agugurushi market okọ ba nyina ka mu no te nyame mbọ no ho ban no hwe no so no hye ne de sabri de orofo aya TV yenua Isaac ene na woda orofo fa na matuja ebie no bi be che omomo ona mfo ni na fa na matuja no bi che omomo sisia ebie bi be che omomo but my number is 0594 94 14 07 orofo fra na twa no momo kakrati no fa mpe champagne ba bi na se wo get there Pajo de me nyam fage uni get na bi had you chat through oh pajo de na I am chat through because I am chat through it for oh bi awo kanchima bi kanchima de 23 years now the kanchima de are nkoyi enti mami nyao na yenkoye ni arofo aha attention TV de yenu yana de ni birthday wie na wadi birthday wie se tu kite sunsunsam na sunsunsam ni dia na me pacho ni America na se ade bia wo oye na wo wamfa nyame ambam ewie payo me pacho mami fa me kasi el tubo na me mechi sunsunsam orofo na papa obi se de na papa peso kire me pa cha obo ho ba ho nya hiu what I say obo ho ba ho nya we no futin we men kan so no na akade e ba ko a ye fa batu akade e ba obi se me pese me mani ebie obi se me pese me pom ho ba me kire wade o ya wa po bi e frɛ no sen abonsambo ana awuyambo ho ya poapo bebre nwuran at times ye de koto ahwemfie gate ano ebi wa na yesi miensa akasese a miensa obisi ye papa be kasemu yi we de mama transnhwe transnahwe listen to me baby my father suffer wo hwe me wo hia so benya bampo this year asofo wu pa yari ya chiro mesia na pe medwari haban etwari nru matago me ho ana mabetena mesi ma den matago me ho men sore metena be kaskeke obi ayi obi ya said dem bechechi matago me ho ana ma kire but we men kire me complete say me say am for etimachi me kire me be pere from mo dane no na say mo tira na kire ni tie ni nine ye de obo de wo ye o ah nyame adwuma ya kwosere wo ye de omo de wo ye ene sa wo fie wa wo chesu sisa yin na wo firi ba ah mo me anwe ho atiasefo ba nan empanifo ani onyamfo baanum na baanum no kosi antwi mitimfimfim ha ka no tumu yen chese nyama na sua bibi na fa sawu ya mbo me pachaw wo kwa himfia wo be se esi ho me ametie me ode hye prekope ma me nchie samanka se hene nana ana pe me chia wo ami chia me pom hene so me pom hene me chia wo me chia bu champagne no set me chia wo nana enye se me mafie nyama na abobbo obaso na ba tie wesu en foteno men kan suni me pacho do fo nsuo wade we mu cameraman me pacho we nya nsuo na mo hu ni America o
now there we am boy atum me pachadia ba kwa kan de me fan tudwa o papa mbonti fa phone no me telephone number is 0543 41 91 60. The next line me pacho is 0553 40 14 62. Esa taskin na se fa wate Adaji TV we sa ka me ba life anapay am I gidi na me pese me ba life me pese me ma hu ye ko orofo me pacho tie wanya sa abo no penkumankuma se me ensa fa ba kotu kropotum soja ko me pacho me line no bi se me line na papa WhatsApp para pacho WhatsApp o fre wanya me pacho ja message I will call you don't worry fatu dem na nya ko orofo pe yellow candle me pacho tro di wa abo no so show request obi say papa me da twa abo no so tiram se pani he so no fatu ne kokko me ni wo o wi atam shan zuo no man afo be se zuru huru ya wa baby a friend tender leaf when ya tender leaf wa me pacho utimi isu brother haban o hwehwe ni me kire ade o utimi isu brother haban isu na do no me pacho o be kan men kan su se na de ahye ba ko sa 14 na de gut ayi brother haban so na tender leaves so me pacho o be command to me fa suri tware obra no fitini dem me pacho fa tware ba da ba ko nson afa obi apesa wo hu ade wani pie wo say I want to see obi ti sofo hwe dan ya wura ho sama esi ni se ma so dan ntem ha me ya so kwasi ada ma bibia akọ nsem pakamba aha ma choko kai mi so obi apono sunsun obi apono flat ya reho abusa fo man shade wate na ya so de sunsun ka me man ba ko ka se ma me bi jarida ase ho ko me man ko yen ho adwuma ma me na mo no ban e ko aram so wo ko wo wi ti abusia fro no be fa body so me ko hospital ade chinya se ma me na wu obi o ko nsem paka no na no twa hurusa nya me adwuma no pacho sister ma me papa e na wo ko po mo ban wate for di for ko se twa man wo se papa se ba wo keke die me pasa me bo me ho ban po ba ho ban po yere ho ban bo nua ho ban po abusia nyina ho ban na kwa hia bi amfa petition 50 pesos ko hia bi no nko asofo na nkasa ye the devils ye devils asofo ye abaifo ye wumfi tabaraba di konkonsa di dwamafo jimifo abaifo ka na asofo uye bibi ka krapa na ye obi ya nso sasa I'm a man of God who told you so you are a man of God you are a devil of God we are bronsam sofo ni pe kum ya mo dadodo kana sofo ntina mi kire we me ba to tie me ede bia badwar bia yi sabo no tu na fa kan na mi twuri no so fa tu suru me abo nya kokokoko e kokko wi na fi udi dware na ujina bro ya bas no udi dware me ba to tie o se mi pese bi hu ade ye fra dua bi bonsam dua ana oketramfo chese wan tre gwa na makaka se obati ase bonsam dua ana oketramfo ebi friend bonsam dua se dua ba kora no totoro nwi wo ho ketramfo wa wife no wape anajubuja unse du kwakura se ade bi to so pin anajubu se o ka kan ka twuma na to fam na to aso blue fefefe no pesa de ne so fa be gun suim for ketramfo no tu mame wona aso wo pesa wo huni pa woni na asama ba kan pepepe tira me ka me so wede bo hun pepepe na nsu asina ba dwane pacho for that watagum afo tware wi 7 days no ye do ba to them one day after one day be 7 o'clock anacho me pacho apesika ye tension dia pra ho sa na de koto ba bi ni patwa nipa ho samba na untimi hu nka wan de so ba suma dura ba be kun ma ye adwuma ede ya okra da bia no apete emo na de emo agu pipam ade atu pillars yada orofo
afa mama nkasu no wade anim mankasu ya ekita tumi afa wudi abaye ne se obanwi se ne ama anwi ti no ha obanwi se ne ama anwi ti no obanwi se ne ama anwi ti no wi awase ne po na da abo dansoro me pa che obanwi fo ba ne jimi fo ba no se oba bi brawo why no so oba bi brawo why no oba wo no so oba bi brawo afo awie no fia wo tim no me pa che fa enufuti ene mankasu no bi bom afa tro dingu hu fa wura fa o fia wo tim se fia nya wo de biara so ntimi fa wura fa mo fia o che se ukope baabi na ye no oravo abati so be betima so de betia wo hwan obi se ma bodu ya betani na kokunu obi se ma so de tia e betani akono ho obi se me bofo ma mo adwuma firi unsa who is that man we are making go back say software dem firi nyame me firi nyame o me firi nyame o me ya burunsamo me nya burunsamo enya wo na be jeje me enya wo wabusuani na be fira me adu matai na emu memi nwuma na me ye no ene ekobu matem owura nanim wa ofu a baabi akwa asore ofu nyame no kosoko ukoye no unya sika kranto brichese obi ayi ni tie wie no akofa bri ni mi di bubu bowre woni nti kora unye primeni enye sika ni afani primeni odi fo akosi atwe me kasususam sa tender leaves na meka no edi bisade enon kwa metimi de no futi atechire wa fra na ntama na me de bankansu na bom me da tum pile so na ase na madaso 7 days me daso 7 days tinse betima tumetu tinse betima kume me kra ya urade ya urade di nature me say nature there I will never stop talking about it. I will continuously talk about it, and I will stand and think about it. Me free up, I'm going to the bush. E ko fan haban na me de haban aba ma ba kire haban ma ba kire sunsun orofo high attention TV ndi na University Foundation e boy chidom kwen normal na good TV na se fa afa wi a ayi shira de amawo e ba chawo o ma me papa bubu egu fom onu ebi bubu ontimi sore e ba chawo pa wi amabo no me se pa wi amabo ani ba ko pe na de betuja yitu a na wa bo nua ne kradin me se ne bo nua ne kradin no wa yi menkenso ba ko se obi se papa menkenso no twa so me kyerete bibia wa bia me kyerete what but ebi wa ha me twitwa so tena se fam na ma na me kyerete o yi hwe enini enti ye bom din yaw wa bubu egu sorry na me odi abom nsa kon na wa san fa foforo o fa foforo kofi yaw sorry kofi o ti o kofi a na wa san de abone ha na wa san fa foforo na wa bondi ni kredi na de abone ha show me chew sa na kwa nyina fa bi bubo ho afa ebo na ju 12 we no be 9 o'clock ebo na ju 12 pe mo bo so dan sa na abone de mo yi atuntun na mo de dware no mo dware ni wie pe na obone wa fa blade enye men kase kotete ni blade ti nyansani ko fa blade akotwitwa obi ba ni kwase asem tie na waso ahamani mo ne nsa ne se obone credit pe na watwa we no na se yare na wo yi afiri ni hunu ba bia bi da bia na wo yi bone credit afei na 3 days time must I repeat 3 days time must I repeat e pa cho send me tv oba sorry ananti na de na wode ya na fe ne amutwitwa nyina ba kan nyina abum amude guja na mude ya ma ball to na mashi mu wia ma fa ni nyina kogu ball aso na ball aso no ade bi ka ho freme na me fama me kyerɛkyerɛ sia na ebi de jisika first dem kan nyina se me nkabio ebi twa no mu ni hwe twa ma no wow no futi me kofa acho me dia check se sa hwe attention TV so a was it we a dry utimi kofa bi betu dem na de si amum raw one obi abasoma bi by fo bi ahunhun bi obewura wo dem ho enya twuma. What are you talking about? What are you saying? Kasa tintin mfumuso mpamuda na me kan say high attention TV
attention TV ni dia na University Foundation University Foundation ni dia na ha ena hintasa ewo beda se makra koswara share videos like page no na videos bi a on saka bi na rade bi shirawo makra bye bye